Male. Gore kepel. Be Isaac Pal Moun be gore. We are not Isaac Pal Moun tetino. Gore je take a message matike je. Mobe gore be balar kon. So gore Isaac Pal Moun we are not tetino. Take a message mark je. Mobe balar kon. Ye Jody. Ye Jo shange ye mwike pal mdundi. Ye Jo ka message shange. Ye Jo yen. Rela rodu naka. Ye Jo te ajina. Kaya jo 2026 erwan mabete kan unita nyen wanta ba nyoskon kut reala roda ka kut kodi izaman ya shop yikud ya roda reala ka lakini yen ngoda kia roda na reala ka ye jo kana yen ba mama ya kuarnan ye jo yen ba mama bin dunga dunan lakini nuar ye ling nuar nene ka wangde nuar linga ka wangde kut ya bin kadopte nyen ngwan be ke lia ye ke nyoch ben ke kur ye bin ke dokte wan she mari ye bin ke abol ye bin ke riem ke bin ke lia jerwade ye bin ke match pene ke match yen fonde ke majin pen ke je ye bila maj gwa kel ye jone medan ye pen ray loka ye dedan won die tetere lwa ken gwa kel ye ke leladi ye dedan won wan ye ke wang radien yi del ken ye kantin enyo ye na nyo kwonyo Katayar, take it one to two or yanakenen. Ya collar shadow con find the money to kenyot, and womalat ken and yot kokore be kere nyot. Nyot la be chup gwa ba wike keje be tul ba wokui dongi. Berode nyo binenyo, ba wono. Ya ture naser, and yot find it. Ya one binani and keje. Ya one jen find it ba ke. Kalun ke kill, ya ngwaye lin, ya wana love, ya wana gawer, me shup gawer, ya rode nyo lin, ya nyot jen find the kalun a kill, ya rode nyo wanika, ya rode nyo shup loka, me rode nyo shup loka, mongu de tinaki de loka, ka nyot find the jen mu de dalana, ya rode nyo jen, tu rode, metane roshe, ya rode tu bentio, te kur, kena, guama shalaria payam, ejen muka, ejen nyot jen find the shup bentiu, ido na jen bakule jen guamo, en nyot be weke so nyot ya jo kanadi ayena ya reni kohro du lani to bia gang na nyi mo nyot finde we woben nyot ya binen tedi ka kon kanero dan ko lani nyi shama kon angu o kon tiliang angu o kon tane ke ignorant madum did angu o kon moina rodan kashete ka ngaine kana kangaj yen ko bia elo ko bia shuang ko biti tuoti bat ba elo tin ko tin yalte to ko yen yaling Gore Isaac Pal Moun, be Isaac Pal Moun, betiti dialti tuoti, bekalong ko berai kakut, ko yen, ya Isaac Pal Moun, ya equis, ya weyen young. Lakin Isaac Pal Moun metana rain tedi me enje rami teni amdun enje rami bititi dialti beka kafshong enje rami be longodi be raika kut tela ramadong mabiro de long raika kut Gore Isaac Pal Moun we are not etino ye bila ma jero ade matuogar ni mo ye le ama gambele jero ade betika moy gwani dial bi mai tuo gwani dial ene gwa matika kanwaratin bi mai be doptin so chole Isaac Pal Moun Gore Isaac Pal Moun kodi be mai dial de tuo be riego me di de me be kon be kut be falcon be pal ke kut gen fonde kodi nuer yeling nuer nina ka wangde ne me ya ku be yalong anywhere matika nuer betika rew ma din ma bitothin hey jo yenedi ben kuara dun yendu ngara ben kush kingdom yendu ngara ben gararan yendu ngara lakin ko kon nyande je kay lo ne je enye ne kwale do ina kon ko ti lanne tedi enkete yala agwani konte we ancestors ni konte we ye jo shange gore nga Pal Moun metaka life ko kor ni dan do ke ngwante we ye jo ngan gore nga Isaac Pal Moun ko tege message me de larje ke en ya lu ko gor ko de ko ray ko ne Isaac Pal Moun ya won ke number ka ko ray ko ne je mani tedi ko di ti to ke te bay ran mo yayle nga kut ye kud ngara ye kud ngara yailing me ray ke Moses ko God Israel ke we kon boy ko gor ko ba ko kut ba ko jenen me ke we gor ko ba kut ba nene ken ya o kut ye ben ka mar ma dum did ke yel nyal ma dum did ke yo jona Moses ke na akurai na Moses kel ke je yen God call yen God call yen kuma yen God call go be a ling go be a right na ling yore ne kun bi ogna mani zaman ma dundi Gore Isaac Pal Moun bi Isaac Pal Moun be yelwa